Очамчыра района Таракытан из Камабытпха ашкола хацаразы лшипы анейхылгын аркны акыртқубчан адцаквазыгы ишоқтаз иналыгдон абриатул хейтлара рабхапи лырцави апсныз шапсаз бзарцави циала хутаба куцния. Санал чачажа дахыс агвана грасизчаци абрия хоче зшохоче бзехо ацара зот згапшлагу. Нас хайбдыр даун ашкол талар алет Шишук сацарал сырцо. Аха насесен бацыз добре хоче зныкла урокку амцаква лыцак амцаква классах дайо. Ескинеги дикчабна. Ултитрат кобржики с хочкой србот чрпшигана. Пшишк саларесери хайцын. Лараннык лепш сылбон сыра рыцаик лепш. Обыс хайпертит ахбат классах дынца хубахубаха дисит ашкол гидалгит хубаха. Апснырглар джинштлори башрынцоз Камабытпха ашконылыштван гудотаqa уртапсва радиоала ирыпхяны рцакы зеги эйлыркаара биқарцон. Уи арца быргван журналист профессор Екатерина Бибиепха айпылар ялахуз идлырбаз видеотыхымта. Камабытпха илхейт лажвинраалакви лажвабишкви лгвацан пишаава. Иагуло шевини жабаркын за женералаққа ярубас ажабшқла жба. Абрешпиану аҩымҭақәа женералу мажәабжьумак ихыҭҳәау ҳәа кагьааӡам, еиҳарак зегьы абри сара сыԥсҭазаара иахҳәаауп, ус ихыҭҳәааны лакәҵас еиҿкааниану ҳәа кагьааӡам, зегьы абри аԥсҭазаара иахҳәаау иҟалахьоу ахҭысқәа. Ашқы свитоамаӡа аԥхьажәҩа лҩит Екатерина Бибиепха. Акьыԥхьаҟны дцәырҵхьеит имаҷымкәа журнал алашара инаркны, аха иааизакны лажәеинраалақәа реизга ҭымҵӡацызт. Абыржәы раԥхьаӡа акәын иҭыҵит лышәҟәы. Аиаша азыҳәан даара ҳаргәырӷьеит. Уи лара лхатә лҩызцәа лыцырхыраан лхатә харџьала иҭылыжьызу, аха иагәылҵаҵәаху, иара иагәылалаз зегьы даныхәыҷыз аахижьҭеи, раԥхьатәи лажәеинраала сара сырҵаҩы ҳәа данналага аахижьҭеи ианууп. Камабытпха ҩыџьа арԥарцәа дрануп, лҟазшьеи лыуаҩышьеи шыбзиоу атәы рҳәон лҭынхацәеи аус лыцызуеит. Комиссари ус ицаҳуаз шьҭа шықәсык инарзынаԥшуеит, аусураҿы даараӡа ауаҩы дицхраауа, даараӡа ауаҩы дивагылоуп, избан акәзар лара лԥышәа иаҳа иҳаракуп. Ашҟәаӡыргар иалахәыз рықәгыларақәа рҿы Камабытпха илзеиӷьыршьеит ҳаԥхьаҟа арҿиаратә гәазыҳәара. Даурина ԥшьба Камила Џьапуа-ԥҳа аԥсуа телехәаԥшра.